Bungsom pasarina Adam thei tak tak to lawang gilakuta khuwa tanga kilometer sarivela hian chudang pur khuwa hi oma a khuwa hi lian lote ni ma se zirtop ni apiang hian bazar puyan siam thina an mani tong takin sukruvar hato ani kaini po chomele mamo tul dangte lamin kan kalve fo thina Christmas work vet le hun puido na hi chuan mi an thanem ve le thina ni nikhat chu hato kan kala mi an lo thanemin alo tot ve le maya kan thil lu zong te zonga kan hoi kol ve lai chuan kan hung lama tang hian mi pakhatin min ron kheu zawa kale hoi mai lo wangin na deu zo khian min ron kheu le a chutia nung lam ka han le hoi nak chuan rol thar pakhati apa nen hian an lo ni var vara chi bai min lo bokin an chanchin chu min hril taluama lim takin kan ti ta bora he rol tari kum som pasari emvela upa ania kan nomna tanga kilometer som pani vela la anni van doi thak takati binat na avaita ka wangin theitop chuin adam theina turin damdoi in an lo pan to thina ti bi damdoi po atluan tlingin alo ei to boka ma se chung te po chu a that pui hlei thei chong lova a cher tol tolin a chak lo tial maya an bai don to pa chuan kan medical center an ron pan pui ta an ron thlen lai hian ngun takin kalo ena a tho ha le khu chu achak lo pha le ti ka hre theya tin a cherin adol dang em bok ani ana thin dan le damdoi alo ei to te chu a chung ten min han thril zung nu chuan karil ru awak thui ta hle maya adam theinan mun sang an kal to a sum le pai po anin seng so na sal em a seng sing ruk chuang lai kan in seng to a ma se eng kan la ang thei chuang silo tin ril ru ha mel tak chuan min thrila ti binai na na ni thu le anin en kol to na chung chang te min han thril nu chuan kan tan thil han ti bel thei atlem hle in ka hria ti bi dam doi phei chu eng ma kan kol lo ani nima sela a chung te na chuan ti bi dam doi lam chu eng ma kan kol lo thu hrilin pathian in engkim adi thei thu chu kan thrila anni po chuan dam doi kan nei zinga a tha o manga kan hriat te chu chaw ve mai ri turin min ngen boka anat na lo dam theina tur chuan atok lo le ang ti hre chungin antibiotic le dam doi dang tha o manga kan ngai te pathian ne na in kol tir chungin ka chaw ta thani vel aral nu chuan bazara kan kal le chu hetiang hian kan in mule dalol mai ani adam lo laia achak lo dan le kan dam doi pek te atok lo zia ka hriatin chuti taka alo chak thale ta le lim taka bazara kalvel ka han mu chuan lalpa iso krista ti damna achang ta ni ti ka chiang em a chung thil te ka mu awang chuan ka thinlung alom em bokani adam thei tak tak to lowang a ti rum tura dam lo na sa ten damna an lo chan chang te hian ti dam tu ro pui lalpa iso krista mangai na thuk zia le a khongai na sat zia hi amakin aro pui ka ti hle thin ani bungsom parian na lalpan min hriat pui ani ni khat chu kan khomi le sa te chu zingkar atangin an pu so maya kho chung le alu na kongka te chu an phiat fai liao maya thayang to ka khol tha thleng tura in buat sain an tru hlom hle maya nu howin kho chung pia fai na an tho lain pa ho ero chuan dek chilian pui nen ai rong bol na tur lam an chhobri rum boka jingma taka tangin kho then om le mundanga tangin mi khwal an ron pung khom hal boka ni atlang san meu chuan district headquarter lama tangin tribal development department lam ho tu te po an ron kal khom ta zela engwanga chutia mi khwal local ta chiam nge ti chu bangbo angreng tak hian ka han zot vela an ni chuan delhi lama tangin kan ho tu ten ron kal dona hotel na tho te an ron endik don ani tin min hril ta Odisha Tribal Empowerment and Livelihood Program hi Odisha Sarkara Sedil Khas le Sedil Tribe Development Department noya tribal nam toy nung jok te dom ka na tura malak na ania he program noya hian asona chi sang
lo nei le huan thlai chin lam mai ba ka tui in tur te ek in le bol in te thlengin nam nu fol zok te tan buat sai sak an nia kanom na khua le a chevel po hi hotel malak na mun ani awangin en dik na na thok turin Delhi lama tangin anon kal hi alo nia chhun chafa kun omvela chuan en dik tu tur chu aron thleng ta a kan kho chunga an na tho rang rang te an en kwal puya takin dewa chuan kan mi te chuan an ho tu pa ber chu keima ni lammi nia an hriat thu min thrila chu vele chuan thomna pa ngai po in belman ta lo chuan ka in om thomno nen ka vatek chuak ta ngala kan kholian ka han mu chuan kalom nge mai ani po chuan min ron muwata kan tong nge in kan in bezui ngal bor bor maya Odisha Tribal Empowerment and Livelihood Program na tho dan en dik tura Delhi lama tanga ron kal chu tu dang ni lovin pu Vincent tan sanga darlong ani tlat mai pur takin ka chen na ina chuan thingpui in turin kan in zui lu ta kan han in kom chian tak zela chuan ani puthan sang hi MBBS kan zirlaya kan hostela kan ompui thin kan senior Dr. Paul Dalrong Paul atia kan kau thin alo ni reng maya chutiang ani ta ka chuan chung khat laina tak tak mu anga ka in ngai ta hiala hetiang mun kil khor le pilril taka mani chipui nge te ne na hanin mu chu nuam kan ti le ani na to tu dang an la nei awangin min chhuat san le a kan tong nge ya kan han ti lai le thingpui kan han in ho te kha kan khomi te le mi khol ho te chuan mak ti takin min lo en reng hloma chutia an kholian mo ber mai le an mani en dik tu chu kan mi le sa ani thu an hriat tak nu chuan kan khua le a che vela mi te chuan kan chung khat thisen jom pui ang hiala an lo nga ya puthan sang a hian mi pui kal khom te ne na chuan an kho sang na tur ta na thil poi mo sang sang te kan ne na tanga zir thin turin a cha bong nu te sor na chang hre tur te ran vul lampanga zirtir na pe thin turin min cha boka chu chuan kan mi te ril ruwa kan rong bol na le keima ni ngei po min ngai san na a thlen na sale maya kan rong bol zel na po kong ro na sa takin asu ni in kan hria ani he thil zong zong lo thlenga hian kaini mitling lo tak te po a khongai rong bol na kan tho na konga hian lalpan min hrerenga aminga kan tho ve te bai tham hle ma se min hriat pui renga ni ti kan mu chiang ta zela Chronicles pakhat na bung som pali chang khat le chang ni na tura lal hiraman lal Davidan he na thil pe ka thon tele in satu te atir nuwa Davidan ami te chunga lalatan lalpan anem ngeta ani ti ain hriatir tak ang mai khan kaini po hi lalpan kui mi te zinga rong bol turin min buat sai nge ani ti kapom tatlat ani bung som pakwana lova ho mai ro harabangi dam hi lo nei na tura tui khol na tui khwa lian le zau tak mai ania tun ma a leilet le kho enga mozat achim pil ta ka wangin heng kwa te hi sarkar lamin anin ben bel na tur abuat sai sakloma he tui khwa chevela hian kan mi te khwa po enge mozat a omboka ring lo mi te khwa po lo chhuwa tur tam tak ala omboka ni heng lai muna cheng te ta na khopoi mo tak pakhat chu adawa khwa hi ani a chevel khwa cheng ten cha khai an lam na khopoi mo tak ani a ni khat chu kan mi te chuan khopakhat jamagonda khwa ring tua in pek du chu ko enga mazat anom thu min thrila he khwa hi adawa khokiang lok a om ani a chung met chu vatlo a ring tu chung kwa a valom lut tura kal antum thu sain keipo an zinga telve tur chuan min be sei thu min hril boka phur tak chuan chumi hmuna rong bol na vanai tur chuan kanin buat sei ta ani tuk thuan ai khama chuan phur takin kan chuak ta kan kau ran throi tu te chu kan khua mai ba ka mun dang dang atang ten an ron kal khom hloma he hun la hian kan mi ten an farnu emo an fanu emo ten
pasalan nei dona ring lo mi te khwa an va mo don hian a thei ang anga lali sual chan chin tha nen an zui reng tur thu cha in an tir liam thina hetiang hian jamagonda khwa po hi kodikima khwa kan rong bol na lazar maji a fanu ava mo na khwa ania ring tu la lo na khwa ni ma se an ni hian thei to pa an zui na atangin lalpan ra tha a chhuatir zela mi som paruk vel lain Christiana ron lu an du ta ani nima sela Orissa Freedom of Religion Act sangha chukwa somruk pasari dan hoya chuan mi tu poin asa khuwa thlak du chuan magistrate thiat puina anei atrula hemi awang hian kan mi tering tua ron in let thar te po fim khur takin anin lom lut thina chu wangin hemi ni po hian kan mi te chu an fim khur thiam hle voile khata baptisma chantir ngal vek emo lam ngai tu alovin ring tua in pek du zong te chu an ming zia tir thawin Christiana in pek na chu an mani du thlan na nge ani zia chu an ming zia nanin lekha kan da ta a hemin hu hian khom na te kan nei puya an ta na tong trai sak na te kan man zo nu chuan ho turin kan in siam ta a kan mi te chuan khodang an tlo tur thu chau soin lo va hong ma samai ro tin min thlem chiama ka kalpui tur po an ruat sa diam to a kai ni chu lo va hong ma sa a in lam va thleng ma sa tur chuan min ngen ta tlat maya chutia rong bol na a in thuruala kalza han in hon san zung mai chu ka du lo zong tak mai hi ania ma se ti tak zeta lo vakal ma sa tura min ti tak tlata chuan kan rong bol tu pakhat nen chuan kan in phur hong ta ani zan lama chuan kan thian te lo nu fual ta te chu engwanga min ho masak tir nge an ni ka zot non le a an ni chuan jamagonda khokiang lok adawa khwa RSS hruai tu chuan jamagonda khwa mi te Christiana anin let don ti thom an lo hriat khan an hon konga min lo chana emo min lo zo fia an du kha lo ni a an ni hawin ke min han mu chuan thil thalo zo thleng pal thei a omang ti an lo wangin man mo deuh takin min lo tir ho kha lo ni a karil ru anom lo an lo wangin a hmuna khan thil min hril tlang du lo alo ni RSS hruai tu te hne na po an mi le sa an laina te an ni wangin an mani du thlan na nge ya ring tua in beta an ni thu hrilin anin soi filim thei ta ani hetiang hun kan pal tlang la ya boina tok lo tura lalpa min hruai na te ka ngai to hian kalomin ro pui ka ti thin ngot mai